Echa imani takesumu ingoma yawe niyongere iyabana baba yaronke 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 ingoma yawe niyongere iyabana
Yesu yakoze hamwe n'ibyo Yesu yakoze uyu yaragwaye umuntu udakira ariko uyu yarakize umuntu warakize abazimu bahora bamutera bakamukubita ubu barirutse uyu nawe yahora atamba indirimbo z'isi ariko ariko atanga Yesu 15 wenyine yaba mutuze ababona
Imana dusenga Imana twiyeze twitunganye kugira tuze kuba ngaha tutarabahombe. Umuntu wese yumva ko ari hano yemewe n'Imana. Umuntu wese aze kuba hano yumva ko yemegwa na Kristo. Umuntu wese aze kuba hano yumva ko ari mu bwiza bw'Imana. Umuntu wese aze kuba hano yumva ko ari muri connection y'Imana. Umuntu wese aze kuba hano yumva ko atakimushinja. Umuntu wese aze kuba hano yumva ko ijwi ry'Imana ririko riganira nawe. Banza weze umutima wawe, banza utunganye ubugingo bwawe, banza wiyegereze Imana. Hama Imana iraza kumva ibyo ugambiriye kuyibwira, kuko Imana ngo yamibangiriye amatwi ku bagororotsi bayo. Nawe niba wugororotse ukaba utunganye isana kakanya, ndazi Imana iraza kugukorera ico wifuza kwigukorera, kuko Imana izayumva amatwi y'abayitakambira kandi imitima yabo iciye bugufi. You
turushiriza n'ayo maraso yawe Kristo Yesu. Ayo maraso ni ay'igiciro kinini. Ayo maraso niyo yeza. Ayo maraso niyo adusubiza guhagarara nawe. Ayo maraso niyo atuma tuganira nawe. Ayo maraso niyo atuma tubona ku bwiza bwawe. Ayo maraso niyo atuma utwemera. Ayo maraso turayahamagara aboneke ku ishengero ryawe. Reka amaraso mwama tugwireho. Reka imbabazi zawe nyinshi zitugaragareho. Reka ubuntu bwawe mwami buturengere. Reka ubwiza bwawe mwami tubwisegure. Reka ubwiza bwawe bugaragare hano. Mana, 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 mana. Uri umunyembabazi. Mana uri umunyempuhwe. Mana uri umugiraneza. Mana urera. Reka reka tuvuge ko wera kuko urera kurusha ibyera. Mana reka tuvuge kuri umunyembabazi kuko uri umutunzi w'imbabazi nyinshi. Mana reka tuvuge kuri Imana rurema kuko ibyaremwe byose ni wewe. Mana reka tuvuge kuri ndiho kuko wamye ibihe byose bitarabaho. Oh, haleluya. Mana turagushimiye. Mana turagukengurukiye kubw'imbabazi uduhaye. Hamba mwami Yesu Kristo. Rekubane na buri muntu wese ari hano. Icyo aza kukubwira mwami. Icyo yacagambiriye. Mwami urabikibereye abari icyo umukorera. Twese twakira ineza yawe. Uze gukorana nacu uhereye. Iki gitondo mwami kugeza nimugoroba. Byose bibe mu biganza byawe. Mana turagushimiye kandi turagukengurukiye. Ikirenze icyo mwami Yesu Kristo twifuza. Nuko uzoduha ubugingo budashira. Tukazobana nawe mu ijuru. Iteka ryose mu izina rya Kristo Yesu. Abaririmbyi mubyagire Yesu abampera umugisha. Haleluya. Haleluya. Bana yacu nishimye. Nababumbiye mu izina rya Kristo Yesu. Bahawe ikaze. Umusore w'igikundiro hamwe byose bibonekera. Abana babe baranyaruka kugira dukoreshe umwanya neza bashike hano kandi nyuma y'abana dutumako baho worship kishika hano nabo turabirindire mu ndirimbo zabo. Haleluya. Amen. Wagize umugisha. Wagiriwe ibakwe kuba wateye intambwe ukegera hano. Amen. Icyo Imana yakugambiriyeho uyu munsi uraza kucyakira. Bipfa kuba gusa Imana ikwemera. Ubuzima n'Imana ibyo ni iby'igiciro kinini cyane. Haleluya. Tuzamura Imana yacu icumi. Rero mubwira Imana mubwire icyo Imana yagambiriye kuba gusa buri munsi kandi Yesu abantu bigisha.
iyo turi kumwe niyo mana itigeze iremwa kandi ntizagira iherezo nayo ubwayo yisanzeho iyo mana iyo turi kumwe mana yo mu misozi Mana yo mu misozi, iyo mana yo mu kibaya, iberaho sicarwe, iyo mana iyo turi kumwe. imana yo mu misozi Imana yo mu misozi, iyo mana yo mu kibaya.
Hallelujah. Hallelujah. Baturirimbiye neza cyane. Hallelujah. Ngo bimubwiye ibiremereye umutima wawe byose arabyumva. Niyo mana yo mu misozi, niyo mana yo mu bihe, niyo mana yo mu rugo rwawe, niyo mana yo mu kazi kawe, niyo mana yabyaye. Hallelujah. Imana ibera hose utandukanye na babandi Imana yacu bamajya ngo ni abandi n'ibiriya n'abiriya bahari ariko twabitandukanye nabo. Amen. Umva rero baturirimbiye neza cyane, abana nabo bavuze ngo mpimbagwa no gukorera umwami wacu. Amen. Sinzi nawe tunezererwa no gukorera uwo mwami wawe. Yesu nashimwe cyane. Tugiye mu mwanya mwiza wo gutanga amashimwe ku by'Imana yadukoreye. Urafise icyo Imana yagukoreye, urafise ibyo ubona uvuga ati Imana iki kintu nokigushimira ko kuko hari icyo wakoze. Kuba unagihumeka, kuba byakunze kubona aba hano, Imana hari icyo yakoze. Hageze kumva umuntu amaze imyaka 6, amezi 6 baguma bamubwira operasiyo yo yifuza hanze uwo nawe icyo mushimira Imana urushimira ikigushimira. Rero gutanga amashimwe twifashishe abaririmbyi bari aho, ndazi nabo nyene babikora neza, abaririmbyi bashashe bazwi n'abantu bateye cyane. Tubasabe bashike hano kugira bace baturirimbira, namwe mutangira amashimwe ku cy'Imana yadukoreye. Nibaza ko abaprotokole bamaze kubitunganya, nawe ugategura icyo wateguye uyishimwe Imana yawe. Yesu baribashe. Tugende abanaki namaki bigize ngo babuza gushikikana. Abandi bihumbi bazabitera yawe, abandi inzovu bazakubita imbere, abantu
ishimwe cyane bona batabikoze neza mwafashije bazogaruke muzoze muzanya kandi amen reka rero tusabe abaririmbyi b'imbere bashike hano turirimbe indirimbo yo mu gitabo cy'ikirundi yo guhimbaza Imana y'ijana ishengero tubyagutse turirimbire hamwe nawe tutari bwaririmbe turirimbire Imana kaze Yesu abavuye